Ami condena actus tribunal recurso tambah pahe rai nebe ami nebe ami ocupa ba senhor Maria Alcateri e última hora tambah tribunal recurso regova rasik acordão tribunal recurso nian através reclamação no la considera provas nebe mak produz e a tribunal estar e pela primeira vez acontece e Timor-Leste. Juízes sira nebe la juízo ou sei lori tribunal ba desastre. Lalau processo e tribunal está lidili to tribunal recurso positinam 2016 to 2026. O número processo NUC 003/16 CVTDD. Primeiro, a decisão tribunal está lidili absolve ami e processo. Segundo, senhor Maria Alcateri, processo e tribunal recurso, arupa julgamento com ia tribunal distrital. Terceiro, resultado do julgamento com ne tribunal distrital julga a favor mai ami ou absolve ami ia pedido autornia. 4. Senhor Maria Alcateri, atang-atang recurso badala rua, tribunal recurso julga a favor mai ami ou absolve ami ou mantém decisão primeira distrital de dele. 5. Icusliu de repente, senhor Mari, halo reclamação, tribunal recurso, revoga rasik, sirene decisão, no a favor fali ba senhor Maria Alcateri. Provas real nebe mak iha raine maka hanesan firmai. Usi parte aminia. Ami hela ya raine desde 1978 durante tinan tolunulu resinwalu senhor Mari foi makisa ami ba tribunal katak raine ni amania. Durante tinan tolunulu resinwalu ami hela la ia reclamação rumah. No ami laos hela ia senhor Mari ni uma patingka ia muru larang rumah. Patine uluk rai mamuk. Ia tempo Indonesia quando ami hela estrada direção Musi Timor Plaza junto a IB to Pertamina Indonesia sedang ia. Ami halo tos altura neba ami halo natar aiteka hudi avokati no ai hori sir nebe maka agora dadau bot hotu ana. Mos existe hela além ne testemunha kanain baloja basic nebe senhor Mari apresenta nuda nia testemunha mos declara kata nia tene kata ami hela duni ia fati refere prova senhor Maria Alcateri exige rai refere por razão kata rai ne nia sosla ona husin nain mai be ami hela ia neba nain rasik mos ia tempo Indonesia nunca reclama ka halo disputação com ami. Nain barai refere maka senhora Saleha binti Hamud Alcateri. Rai nain Saleha binti Hamud Alcateri nudar cidadão Indonesia. Depois do referendum ia 1999 nudar cidadão estrangeira anisan Indonesia tambah nia lain ema Indonesia ia atual hela iha Indonesia. Conhecimento ba cidadania rai nain refere cita iha autos tribunalnya. Neva mak dehan declara husu senhor Maria Alcateri ni testemunha hanesang senhor Jafar Alcateri iha audiência julgamento. Tamane tribunal distrital anula contrato com compra e venda neve mak realiza iha notariado entre comprador senhor Maria Alcateri vendedora senhora Saleha binti Hamud Alcateri. Portanto, la iha ona base atu requeretan pedido ba tribunal tambah nain lolos ema estrangeiro. Ema nebe mak ocupa pacificamente rai refere maka ami. Anessa ami big hanoi ida nebe la vela acontece. Tambah cidadão estrangeiro la ia direito atu fan rai iha Timor-Leste. Secaris actos prova e venda refere religia entre cidadãos simples. Carik tribunal recurso la muda nia decisão. Mas be tambah aminha adversário e tribunal ema nebe mak iha poder no iha tambah ne tribunal recurso
la considera provas neve maka produz ia tribunal distrital, ori nune revoga conforme juiz de agosto. O actos neve maka comete os tribunal recurso, também enfrenta injustiça e a situação hanessa ne bele afeta ba processo selo onune ami encaminha processo refere ba entidades e órgãos soberanos selo hanessa Comissão a Parlamento Nacional, segundo Gabinete Presidente da República, Gabinete Primeiro-Ministro, Conselho, Magistratura do Juiz. Até presente data se dá ia resposta horitama consideração ba situação refere. Antes, a minha advogado hatama recurso extraordinário, a minha fati exige ba órgão soberania nebe makasimu ona a minha carta ba processo justiça irane usa a minha competência hori corrige capote medida ruma hasoro juiz na tolo refere. Nação investe produz juiz nebe maka ia juízo no ia integridade oritau justiça pirnya dalam. Laos produz juiz nebe maka loke matang ba ema nebe ia poder no juiz taka matang ba povo pidit lai. Tribunal le órgão soberania nebe mak existe na pati, mas be juiz na tolo nebe maka representa tribunal recurso ori revoga rasi siranya decisão. Precisa loke investigação basira. Selain maka selori tribunal ba desastre board. Mak nede ami halerik ba órgão competente nebe maka amis sita ihaleten kari krona aminya halerik ne usu atau hakat main kodi rona direta ami. Obrigado. Vou tirar esse parlamento o ministro abo samana abonana ausa abonana atau usurit abonana nya dia pun abonana sebele abonana bele kumai tam hawele heraine tam 78 hawi hade retu barai dane kala no sama que tribunal hamanan dal tul dal hato namos decisão halo reclamação anula processo hane be processo de manante nós anula pila pali para halo reclamação halo juiz suba masa senhora ida na soraya ne ni dia ni lah atende ba sai processo ne ba tribunal recurso halo reclamação sabe recurso ha sabe recurso ha tu bali de novi na mai senhora da terce ho de senhor de lindo ho senhora da sira halo te processo ne hak be na sauna foi mai na tanggal 9 bulan Januari bulan 1 ne ada raine halo nya entrega ona basa alcate halo po ha uting telefon na lugar tem halo pali surat halo pal carta atama fila pali halo carta tam fila pali ni momento ne tina ne hau bamai he tribunal leva para o cara harelo los processo ne hau non sa hau e makibit ai kida hau ma povo ida no samba que ma bot ne baka juizer bela ne hosi bot ne ni na narsati ona ni bot ni riku ti ona osa ni bot ti ona mos ni akhara na pati rai peras na wele rai ni etina na hau be wanda la rona he rai da ne no samba hau la he direito los ne hau de uso estado atu tau mata ne tik ma ami povo ne agora selam etina na aruk ne lara ne estamos conseguindo lá dentro be tribunal mais tu me ko alcatere tu me hori polisi mai haleu ami ne halgan halo ansane ba tribunal orse marca raine pa raine tunsa raine ida de raine na rai rua rai tolle raine ida de kuma unani mala usulah helarne ma hawdi kale naat ne de momento ni ma har ko pa raine tunsa orse raine pa ba a orse pa ba b pa ba c des raine ida de ha ma kale raine lara deste tanto de la extradição pertamina Indonesia auto usuba botre parlamento ko lokane te mata mai harene te kami povo ne par atuas abonana tenge tu mai ko hare dia raidane hawele raine tina nar melar auto usurit ba botre parlamento ne ham carta será tamos lá resultado lá já tu perguntas runga tu bol ne te para tu baten ke kolen te klia quando vamos lá how povo da agora um carta tunsa sai tam tribunal sai tam canto não se é meio nunca quando te pergunta se o telefone te mostra. Em hawa tu uso los ba parlamento abonana kabo sanana para tu ne te mai ba pode harene te raidan ni no sama atu raina ne khatos alcatere mahra khada los raidan ne detne eman ema botian ema rikutian ama sakar hara na patin raidan
Hau para ni tina nar kalara. Hau ni sesang sir malara sa unu kuau ai wan sa buat ya lara ni mas. Katuasnya mai kada ulos rai ni deh. Hau ni hedir itu bala hedir itu. Tahu tu lapu orang hau lah hedir itu rit barai dan. Ho tu herai ni se eman kulit ai wan mas eman hedir itu. Nusan hau gela tahun tu lapu orang lah hedir itu deh. Kata katero ni pamila magi hedir itu. Atau ni nama pamila mati mau barai dan ni. Hau ni nama mati barai hamus punu herai dan hamus ope mete itu na. Hamus halangon ope mete tu zulim hamus ope mete herai ni. Nah. Ya tu zulim hamus ya bukti na hamus ya ope mete na hamus pe transfer. Hamus oi lor hau gele herai dan hamus ema timuruan hamus ema ram timur hele mate ka mur pe wene. Punu dalai hau halai hau ne deh. Hau ka halai. Ema hau tu halai hau halai hau gele di terai dan. Pulis tentar ser mai bakutan hau mate hele mas aula sai hau gele herai. Mate merai mur no ser merai ya ne deh. Nu sama hau lai hedir itu lo se bot sa lo ka mate lu me hau. Hau suba kata sana no be betrano sir ho tu kata sir ema bene parlamento te lo kan te mate da hare le trau kata palu kida. Hau palu kida ne ma hau gele herai. Hau wan ne hau wan san lo ni sini da.